Mama, Yaya, La maison Hostelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Hostelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmach. C'est quoi la presse? Oui, c'est tout la presse. C'est quelle presse? C'est qui? Mami, on est quoi qui ma fille? Mama,
Adesso vado a assumere più di soldi. Bocici. Guarda, prendi. Courage, Cici. Je crois que la journée au travail journaliste. C'est quoi la presse? Oui, c'est tout la presse. C'est quelle presse? C'est écrit. Mamie, on découvre tout ma fille. Mama, Yaya, Chachi, Mama, Mama. Teléphone, maman. Yaya, Jani, mwana doke. Yaya. Jani nanga. Yaya baleki. Leki nanga. Leki noye. Leki Jani. Yaya na ye. Eu penso na maladi. Yanangai. Yaya. Yana biso. Yanangai. Yaya. Jani. Yaya. Katinde taba obaye. Lomba bakumeji. Ya. Mutema pasi. Neno ndenge nini. Jani nangai. Ya. Kamu pasi.
Ya jani nanga. Ya na ilanda yo. Ya lekino ye. Ya. Ah ya jani nanga. Ya tikinga. Mama, ya, Cici, mama, mama. Telepon mama. Ya. Ya Jani mola dote. Ya. Ni Jani nanga. Ya baleki. Leki nanga, leki noi, leki Jani. Ya na ye. Eu penso na maladi. Ya nangai. Ya nabiso. Ya nangai. Ya Jani. Ya. Katinde taba obaye. Ilomba bakumeji. Ya. Mutema pasi. Neno ndenge nini. Ya neno ndenge nini. Jani nangai. Ya. Kamu pasi.
Ya Jani ya mkonini. Baleki na ngana ya karate. Chana ni video na mona bino. Chana ni video na mona bino toche video ya Jani. Ya Jani na mona pasi ya. Ya Jani pasi. Ya kataki baja gozonga. Ya Jani alo baja gozonga. Nazo ya karate. Nazo ya karate. Ya Jani ya mkonini. Nazo ya karate. Nazo ya karate. Ya Jani ka karate lelishaki. Olemina lelishaki. Olelishaki ya Jani. Soka ndio papa na okende. Ya Jani pasi. Ya pasi. Sango na bando ya mapasi ya. Ya na na mo ya pasi. Ya Jani. Ya Jani te. Ya Jani te. Ya baleki na. Ya balinga baleki na. Kai. Baleki